Bir mастан үсүнүү. Афганистан историяда. Арай бирде падишах тойон арылжыттарын кытта конустун баран испит. Көрөт испите кыржага ысты кыржага согоньор оливкабай махы олорда турар. Падишах тойон ону жиктирги көрөн огоньорго. Маңан бытык, маннык куяс күн ортото бутугу гына сылжаганы. Сыньяныктагар ол жаспыт кыржага себеккин болбат дуа. Бу олордон эрейдехер махың ахын берергер тиерин де биллибетини, дир. О, тойон падишах, бу дойдуга биһиги ити курдуга йыллан өскәбиппит. Бир деспит мах олордор, иккиспит ахын ахыр. Олар әри мен олордор бу махым ахын берергер тиейни бинденерене бинебет, дир оғоньор. Оғоньор қардатын падишах тойон қайгы сөбілүстер, уанна кинеха толыруманьятта көһүлүөгүн бұрағын берер. О, көрбөккүн дуа, оғоньор мичәрдир. Махым қайы сағахын берен барда болбат дуа. Падишах күле түхет оғоньорго иккис көһүлүөгүн бұрағын берер. Оны оғоньор қабанылат. О, улуган падишах, өйгер қатары, мастар бары сылга бирдер аз берәтчилер. Оттон бу махым икки сүүнүтүн берде болбат дуа. Оғоньор бөтейтін падишах тойон олу сөбүлүстер, оғоньорго қарчылақ үхіс көһүлүөгүн бұраған баран аргыстаргар этер. Чейин мантан бароқ соғым, өскөтө маннөр боллақпытына бир та қарчыта соққалы хекпыт.